بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. Savoq uzaymiz. Bugun Xudoy buyursa biz o'tgan hafta bu kitob ikki bo'lakdan turadi deb aytganmiz negizi. Birinchi bo'lagini bitganmiz o'tgan hafta alhamdulillah. Doktor Salah Abdul Haj ustozimiz yozgan muqaddimani biz bitdik. Endi bugun Imom G'oznaviydan kitobini kirishamiz inshaalloh taala. Imom G'oznaviydan kitobini kirishamiz. 257 betdan boshlaymiz inshaalloh. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjimatul musannif. Tarjimatul musannif. Birinchi bu saboq oshol Imom G'oznaviy janida g'ana Imom G'oznaviyning umr bayon jumda qisqacha bayonlaydi, o'sha bilan g'ana chektilamiz inshaalloh. Endi Imom G'oznaviyning ati Sirojuddin Umar al-G'oznaviy al-Hindi. Yana o'sha kishining bizning Hanafiy mazhabidagi ulug' cho'ng olimlardan biri. O'sha kishining umr bayonini inshaalloh bayonlaymiz. Ag'achayin Imom G'oznaviyning umr bayonini aytganga chayin hukamu asrihi. تمهيد في حكام عصره وترجمة الأمير Sirg'atmish degan amir shunday bir boshchining umr bayonini aytib beradi. Qisqacha aning ag'achayin negizili Imom G'oznaviyning davri, Imom G'oznaviy qaysi davrda bo'lgan, ana o'sha davrindagi boshchilarni da bir necha boshchilarni aytib beradi. O'sha boshlayveradi. Zikru hukami asrihi. Imom G'oznaviy negizi mamluklar davrida bo'lganda. Mamluklar davrida bo'lgan. Mamluklar degani bu o'sha janobi Egiptni boshqarib turgan, Egiptni boshqarib turgan. Imom G'oznaviyning davrida na'ridu fihi lil hukami alladhina hakamu Misr fi zamani Siraj al-G'oznaviy. Imom G'oznaviyning davrida o'sha Misrni, Egiptni boshqarib turgan boshchilarni biz aytib beraylik. Negizili mamluklar o'sha janobi o'ta olimlarga yaqin kishilar bo'lganlar. Даже o'sha biri bilan o'sha olimlarga xizmat qiluvda, dinga xizmat qiluvda qadimgidek bir-biri bilan ham ota-onalashtirishgan. O'sha sebepdan dag'i yo'g'on o'sha mamluklarning davrida o'ta cho'ng olimlar chiqqan. Bir turli ilmdan, turli fanlardan o'ta ko'p olimlar chiqqan. Ya'ni olimlarga xizmat qilishgan, o'sha narsaga qiziqtir bo'lishganda mamluk boshchilari. Endi misoli Hanafiy mazhabida qanday olimlar chiqqan desa, misoli Alauddin Turkmani degan olim chiqqan. As-Siraj al-Hindi, bizning Imom G'oznaviy, Akmaluddin Babirti, Kamaluddin ibn al-Humam, Badruddin Ayni, Qasim ibn Qutlubgha, Qutlubgha deyilgan cho'g'ista safirda, Qutlubgha deb aytadilar. Va g'ayruhum min al-uzama'i va hum ala an-nahw al-ati deydi. Endi o'sha mamluklarning davrida o'shanday ulug' olimlar chiqqan ekan, hurmatli musulmon musulmonlar. Endi o'sha boshchilar kimdir bo'lgan? O'sha mamluk boshchilari kimdir desa, ularni biz to'mida aytib beramiz deb tawalla sultanat al-Malik al-Muzaffar Beybars degan boshchi bo'lgan ekan. Undan keyin kim bo'lgan? Undan keyin al-Malik al-Nasir Muhammad ibn Qalawun degan bo'lgan ekan. Undan keyin kim bo'lgan? Abu Bakr al-Mansur Abu Bakr ibn Muhammad ibn Qalawun bo'lgan ekan. Undan keyin summa tawalla sultan al-Malik al-Ashraf Alauddin Kijikdet ibn Muhammad Qalawun degan bo'lgan ekan. Aytib bir necha bu yoqda kimdir?
ошол мамлюктөр доорунда башчылардын аттарын айтып кеткен да. Аябай эле көп айткан, бул жакта биз баарын айтып отурбайбыз. Андан кийин кимди айтып берет? Ошол Саргатмыш деген бул негизи эле бул Гурратул Мунифа деген китеп кимдин буйругу менен жазылган? Бул ошол имам, ошол жактагы башчы, мамлюктардын башчысы болгон Амир Сейфуддин Саргатмыш Ан-Насри деген падышанын буйругу менен эмне болгон экен? Жазылган китеп экен да. Эми ал ким болгон ал? Ошол Саргатмыш деген башчы ким болгон? Ошол жөнүндө кыскача өмүрү менен айтып берет да. Кана Джамилус сура ва сифатул Хасан فيه محصورة محياه كالبدر السافر في الظلام. Ay эмне деп атат? Ошол Саргатмыш деген Амир Эмир Саргатмышты эмне кылып атат? Мактап атат да. Ал деген ошол аябай келбеттүү келген, сулуу келген, айдай чырак, айдай бир нурлуу жүзү болгон, деп мактап атат. Ва адафа ахл al-ilm ва аммара al-madrasat al-ma'rufa bihi bil-Qahira. Анан эмне кылган экен? Бул алымдарга өтө жакшы мамиле кылган экен, Эмир Саргатмыш алымдарга жакшы мамиле кылган экен, кызмат кылган экен. Жада калса эмне кылган экен? Каирде өзүнүн атына болгон бир медресе курдурган экен, мечит курдурган. Ва жа'ала нужума mahasinaha fil ibda'i zahira. Айтор ошол медресени курганда да Каирде медресе курган. Ал медресени өтө кооз кылып курган деп атат да. Ва кана ятлу al-Qur'an ala al-mashayikh. Куранга жакын киши болгон экен. Шейхтердин алдында Куран жаттап. Ва yuhibbu an yakuna fi at-tajwid za qadam rasikh. Ajor tajwid ilminde dagы эмне болгон экен? Tajwid ilmin жакшы көргөн экен да. إلا أن أخلاقه كان فيها شراسة ونفسه فيها على احتمال الأذى نفاسة. Ne деп атат? Ошондой Эмир Саргатмыш ушундай киши болгон дейт. Болгону анча-мынча оройлук жагы дагы бар эле дейт. Оройлук жагы бар эле. Анан башка бирөө мындай ыза берип эме кылып койсо ошону көтөрө албагандай бир өжүрлүк бир эмеси бар эле дейт да. Ошол себептен эмне кылган? Анча-мынча казыларды дагы ишине алып койгон дейт да. Анткени бул мамлекетти колго алгандан кийин султан дагы эмне кылган эмес? Мамлекетте ушундай бир орду бар эле. Мамлекетке ушундай бир кысымы бар эле. Ошол себептен анча-мынча казыларды да жумуштан алып койчу эле. Султан эмне эчтеке дей албачу дейт. Султан дагы аргасыз эмне кылчу эле? Макулдугун берчү эле дейт да ушундай иштерде. Айтор Эмир Саргатмыш деген ошондой бир киши болгон экен да. Эмир Саргатмыш. Анан имам al-Maqrizi айтат, Эмир Саргатмыш مات الأمير الكبير سيف الدين سرغتمش الناصري بسجن الإسكندرية مقتولا deydi. İskenderiye'de türmede oturup ошол жакта эмне кылган экен? Өткөн экен. وكان يكتب الخط الجيد ويشارك في الفقه على مذهب الحنفية ويتعصب لمذهبه. Анан кол жазмасы аябай кооз кол жазма дейт. Аябай жакшы кол жазмасы бар эле дейт. Анан эмне кылган дейт? Бул Ханафи мазхабын карманган, Ханафи мазхабын бекем кармангандардан болгон экен да. Анан араб тилин дагы жакшы сүйлөгөн экен. Анан бир нече жыл эмне кылган экен? Мамлекетти башкарып турган экен. Анан бана masjidan wa madrasatan tusamma bismihi ma zalat shamikha ila yawmina hada. Биздин күнгө чейин бар дейт. Эмне кылган дейт? Мечит курган жана медресе курган дейт, Өзүнүн атынан медресе анан мечит курган экен, биздин күнгө чейин бар дейт. بجوار مسجد ابن طولون في حي السيدة زينب القاهرة. Каирде Зейнеп Зейнеп Сейиде Зейнеп деген бир жерде эмне кылган экен? Ошол жакта Каирде ошондой бир райондо мечит жана медресе курган экен. Ал мечит 757-жылы толук эмне болгон экен? Курулуп бүткөн экен. وجعل الأمير سرغتمش هذه المدرسة وقفا على الفقهاء الحنفية والآفاقية deydi. Анан ошол медресени кургандан кийин Эмир Саргатмыш эмне кылган экен? Вакыф кылган экен медресени Ханафи фукахаларга жана ар кайсы тараптан келген алымдарга эмне кылган экен? Вакыф кылып койгон экен. ورتب بها درس الحديث النبوي. Анан ошол медреседе пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинен сабак берилсин деп эмне иреттеп ошонусун киргизген экен. وأجرى لهم جميعا المعاليم من وقف رتبه لهم. эмне кылган экен?
Анан Эмир Сыргатмыш ошол жерде сабак берген мугалимдердин бардыгына айлык чыгарып берген экен. Айтор Эмир Сыргатмыш ушундай киши болгон экен. Бисмилlah. Негизи бул китеп Al-Ghurratul Munifa деген китеп. Бул ошол Эмир Сыргатмыштын сунушу менен жазылган да бул китеп. Муну бул жакта келбейт айта берели. Имам Рази, Имам Фахруддин Рази деген алым киши мазхабы Имам Шафиидин мазхабын карманган. Мына ошол киши эмне кылат? Бул жакта жадден темекелебин. Имам Фахруддин Рази ошол Ханафилер менен Шафиилердин ортосунда бири-бири менен карама каршы келген, бири-бири менен ихтилаф болгон 170 маселени түзөт дагы не деп китеп жазат. Фарс тилинде китеп жазат. Фарс тилинде ушундай бир китеп жазат. Ал өзү Шафии мазхабын карманганда. Шафии мазхабын кармангандыктан ал эмне деп жазат? Бул жакта келет экен. Ушул жакта айталым. Бул жакта кеңири келет, иншалла. келет. Макул. المطلب الأول في اسم الغزنوي ونسبه وكنيته ولقبه ونسبته. Yani İmam Ghaznavi'nin ömrü bayanını kirişebilir. İmam Ghaznavi'nin atı kim bolgan? İmam Ghaznavi'nin atı Umar ibn İshaq ibn Ahmad ibn Muhammad ibn İshaq ibn Ahmad ibn Mahmud bolgan ekan. Mahmud bolgan ekan. Anam İmam Ghaznavi özü Indiyada türülgөн deydi. Indiyada türülgön. Анан үй бүлөсү дагы мындай алымдардын үй бүлөсү болгон дейт да. Ошондой бир үй бүлөдө чоңойгон дейт. Кийин барып анан эмне кылган? Египетке барган. Ошол Египетте калган да кийин. Анын Имам Гhaznavi'nin атасы Шейх Исхак Нажмиддин болгон экен. Анын чоң атасы Ахмад Шахабиддин болгон экен. Лакин бисабаби анна уладатихи ва нашатихи канат ил-Хинд. Анын ошол төрөлгөн жери жана чоңойгон жери каякта болгон экен? Индияда болгон экен. Ошол себептен Al-Ghaznawi Al-Hindi деп келет. Ва истиқраруху кана фи Миср. Анан Мисырда эмне кылган дейт? Бекемдеп ошол жакта түптөлүп калган дейт. Анан лакабы жана кунияты. Лакабы жана Имам Ghaznavi'nin лакабы кандай? Сираджиддин деген лакапка койгон. Диндин нуру дегендей бир лакапка койгон. Анан куниясы Абу Хафс деген куниясы болгон экен. Анан нисбату эмне үчүн каяктык болгон? Ушуну айтат да. Ghaznawi деп атат. G'ozna деген жерде болгон дейт. G'ozna деген жерде болгон. Ал ошол Индияда G'ozna деген бир жер болгон экен. G'oznada төрөлгөн себептен Имам Ghaznawi. Мисалы мен Бужумда төрөлгөм. Бужуми деген сыяктуу G'ozna деген жерде төрөлгөн экен. لأنه ولد فيها ونشأ وطلب العلم إلى أن بلغ درجة عالية. Анан ошол G'oznada Индияда G'ozna деген жерде төрөлүп туруп ошол жакта илим алган дейт. Анан кээ бир тарыхчылар эмне деп айтат? Ал Мисри деп айтышат. Эмне үчүн Мисри деп айтышат? Өзү Индияда төрөлүп атпайбы? Эмне үчүн Мисри деп айтышат? Анткени акмала фиха ошол Индияда илим алгандан кийин Мисырга көчүп барганда ошол жакта илимин эмне кылган дейт? Улаган дейт. Улаган дейт. Анан Ханафи деп те айтышат. Ханафи мазхабын карманган себептен ошол себептен Имам Ghaznawi Hindi Hanafi деп койгон. Эми уиладатуху ва рихлатуху кайсы жылы төрөлгөн десе 704 же болбосо 705 деген ихтилафаттар бар экен. 704 хижри жылы, 704 же 705 жылы эмне болгон экен? Төрөлгөн экен. Анан рихлатуху дейт ал негизи эле биздин фукахаларыбыз, алымдарыбыз негизи эле Имам Ghaznavi'den башка деле илим талап кылуучу талип илимдер, алымдар кантип алым болгон? Алар бир нече бул шаарга барып, өмүрүн ошол нерсеге арнап анан алым болушкан да. Ошолордун катарында Имам Ghaznavi дагы эмне кылган? Сафар кылган, бир нече мамлекеттерге барып илим алган, бирок алар белгисиз болуп калган. Болгону эмне кылган дейт? Болгону ошол Мисыр шаарына, Хиндтен кийин Мисыр шаарына барып эмне кылган? Илим алганы бизге жетип келген дейт. Анан Харамайн Шарифайнге барган экен, Макка Мадинага барган экен. Мына ошолор бизге белгилүү экен. Анан шуюху Имам Ghaznavi'nin устаздары аябай эле көп болгон.
Birinchi ustozi misali Vajihiddin Razi ad-Dehlavi. Delide o'ta cho'ng ulug' olim. Negan Vajihiddin Razi degan olimdan fiqh ilmini o'qigan ekan Imom G'aznaviy. Andan keyin o'shal imom o'shal delilik Vajihiddin Razi janda ne deb aytgan ekan? Qala al-Qurashi aytgan ekan Malikul ulama fil Hind. Hindda ulamolardan podshosi o'shal kishi deb aytgan ekanda. Ikkinchi ustozi Shamsuddin al-Khatib ad-Duwali bo'lgan ekan. Andan keyin Ruknuddin al-Badayuni degan olimdan dag'i Imom G'aznaviy Delida ne qilgan ekan? Fiqh ilmini o'qigan ekan. Sirojuddin as-Saqafi degan ustoz bo'lgan ekan. Xidr Sheyx aytar shunday bir ustozlari bo'lgan ekan. Shamsuddin degan ustoz bo'lgan ekan. Ustozlari ko'p ekan. Ana shakirdlari deydi. Darrasal G'aznaviy va afta va humila anhu ulum kaseerun min at-talaba. Ko'ptagan shakirdlar chiqqan. Imom G'aznaviy cho'ng olim bo'lganda fatvolarni bergan, qozi bo'lgan, anan aniq qo'lda o'ta ko'ptagan yolg'on shakirdlar chiqqan ekan. Lekin kutubut tarix lam tahfaz lana ahadan minhum. Biroq tarix kitoblari Imom G'aznaviyning shakirdlarining yig'ilgan emas, bizgacha yetkazgan emas edi. Bo'lgani As-Sadrul Yasufi. As-Sadrul Yasufi degan olim Imom G'aznaviyning shakirdi bo'lgan degan xabar bor ekan bizda. Anan mansav yetishganliklari negizi o'ta ko'p. Bu yoqda qisqacha aytadigan bo'lsak, balagha Sirojul G'aznaviy manzilatan kabira fi davlatil mamalik. Mamluklar davrida ne qilgan ekan? Imom G'aznaviy o'ta cho'ng yetishgan darajatga keldi. Qozichilikda nima qilgan, savoq bergan, Alloh shol janobi mamlakatdagi boshchilarga yaqin bo'lgan sababdan, alardagi ne qilgan? Fakanu yuqaddimunahu Imom G'aznaviyni hurmatlab, olim deb hurmatlab siylab, doimo ne qaralab turishadi deydi. O'sha sababdan dag'i ne qilgan deydi? O'ta ko'p xizmat qilgan. Anan darajasi mamlakatlarning o'rnida darajasi o'ta biik bo'lgan deydi. Qozichilik qilgan, dag'i mudarrislik qilgan, savoq qilgan, shagirdlarni chaqirgan, aytib islom dinida shunday xizmat qilgan ekan. Manfatlari. Anan sana'ul ulama'i alayhi, anan olimlar qanday maqtovlar aytgan? Olimlar Imom G'aznaviy janda o'ta ko'p maqtovlar aytgan. Keyinroq aytadigan bo'lsak, Ibn Hajar al-Allama al-Hanafi al-Qadi. Al-Hanafi o'ta cho'ng olim bo'lgan deydi, qozi bo'lgan deydi. Kana min a'immatil Hanafiyya, Hanafilardan ulug' imomlardan bo'lgan deydi. Abdul Hayy Hasani aytadi, Shayx al-Imam al-Allama al-Kabir o'ta cho'ng ulug' olim bo'lgan deydi. Ahadur rijal mashhurin bil ilm, ilmda belgili bo'lgan ko'rinibdi olimlardan biri deydi. Rijal deb qo'yadi, maqtov aytadi. Erkak deb qarasa aytadi. Al-Matlab as-sadis mu'allafathi. Sharh az-ziyadat. Sharh az-ziyadat bu zahir rivoya kitobi. Imom Muhammad ibn Hasan al-Shaybanining ziyadat degan kitobi bor. Bu zahir rivoya bo'lib, o'sha zahir rivoyaga sharh qilgan. Bayqasangizlar, bilsangizlar, zahir rivoya bu o'ta xo'r kitob. Zahir rivoyaga sharh berish uchun bu bir darajaga yetish kerakda. Sharh al-Hidaya, misol Hidayaga sharh bergan. زبدة الأحكام في اختلاف الأئمة الأعلام الشامل في الفقه شرح المغني شرح الجامع الصغير شرح الجامع الكبير خلاص شو خدمة القلقانة كلها بيرنا شأن إلمدنا فقه تنقنا مثل أصول فقه تنقنا شرح المنار شرح المختار لوائح الأنوار في الرد على من أنكر على العارفين لطائف الأسرار تصوف تنقنا كتب ترجز غنا عقيدة شرح عقيدة الطحاوي جزغان إمام غزنوي لنا تفسير ده جزغان تفسير القرآن الكريم الفتاوى السراجية أيتر ميغن كتاب ترد أنا مواقفه ووفاته إمام غزنوي وفاته أيتالله يمكن مواقفه deganlarda Imom G'aznaviyni maqtab ayoyib ko'p so'zlar aytiladi. Biz oldindan aytdik. Aytib o'tirsa negizi so'z ko'p.
Imom G'oznaviy 773-yili hijriy jil sanog'i bo'yicha 773-yili bu dunyodan o'tgan ekan. Shunday ulug' olim bo'lgan ekan, hurmatli musulmon birodarlar. Ana bu yoqda bu Al-Ghurratul Munifa Imom G'oznaviyning kitobi, jonining kitobi emasmi degan joyda kichkina ixtiloflar bor ekan. Bu Imom G'oznaviyning kitobi ekanligini dalillarga olib keltirib bu yoqda. Ana biz bu yoqda sababi ta'lifil G'oznaviyda aytib beramiz. Endi sebepten bu kitap yozilib qolgan desa, Fakhruddin Ar-Razi degan Shafiy mazhabiga qaramagan olim ne qilgan ekan? Al-Amirul Alim Bahauddin Hakim Bamindin atinan ne qilgan ekan? At-Tariqatul Bahaiyya deb fars tilinde o'sha kitap yozgan ekan. Qanday kitap yozgan ekan? İçinde 170 masala qamtilgan Shafiy mazhabidagilar bilan Hanafiy mazhabilar o'rtasida kelishib ketgan masalalarni yozganda, ikkovi o'rtasida ixtilof bo'lgan masalalarni yozgandan ne sebepten yozgan deydi? Şafiylerden o'sha 170 masalada Hanafiler o'sha masalaga qarshi kelgan deb Şafiylerning dalillerini yozgandan ne qilgan? Dalil qatori Buna ko'rdinglarmi? Buna Shafiy mazhabini yerchegen to'g'riroq bo'ladi Hanafiy mazhabına qaraganda deganda ne qilib o'shanday yozgan deydi Imom Razi. Anan janagı Amir Sarg'atmish dedik-ku. Amir Sarg'atmish degan keletdag'in Imom G'oznaviyga aytadi-da, Shafiy mazhabindagilar buna o'shandep yozib o'tadi. Hanafilarda ne dalillari yo'q, dalillar qo'sha yozsangiz deb Imom G'oznaviyga shunday sunish qilganda, anan Imom G'oznaviy bismillah deydi-dag'in Al-Ghurratul Munifa deydi-dag'in Shafiilarning emas, Hanafilarning dalillarni qo'shib ne qiladi? Olib keladi-da. O'shantib jazoat Hanafiy mazhabini qo'rg'ab ne qiladi? Imom G'oznaviy Al-Ghurratul Munifa deb o'sha kitobni yozadi ekan. أثر كتب الردود بين المذاهب في تكوين الملكة الفقهية. Negizi bu mazhablarning o'rtasida ixtiloflar. Misol Imom Shafiy mazhabini qaramaganlar Hanafilarga rad berdi, Hanafilar avarga rad berdi. Bu jabon ko'rinish emas, bu yaxshi, bu rahmat bu. Bu qadimkidek odamlarni mazhablar o'rtasida ixtiloflar odamlarning malaka fiqhiyasini o'stirib deydi qadimkidek. O'sha bir necha foydalarini aytib beradi. Ittila'ud daris ala ixtilafil aqwal va huwa mufidun jiddan lit-talibi li tawsi'i madarikihi deydi. Buna o'sha fiqh ilmini o'qiyotgan talib mazhablarning o'rtasida, yo'l bo'lsa billa mazhabning ichidagi olimlarning o'rtasida ixtiloflarni biluvsi, bu ayoy foyda beradi deydi. O'sha fiqh ilmida o'sudi ayoy foyda beradi deydi. Fahmul mas'alatil fiqhiyya. Anan o'sha rodlarni bir-birinden ne sebepten bu rod berib o'tadi? Ne sebepten bu masalani qaysi narsaga qurib o'tadi deb masalaning illatlarini, masala qaysi qoidaning ustida qurib o'tadi, o'shaning barlig'ini biladi. Demak, masala fiqhiyani ne qilib yaxshi tushunganga dag'i yordam beradi ekanda. Takwinil malaka fiqhiyya ladal mutafaqih. Yana o'sha janag'i fiqh ilmini o'qiyotgan odamga malaka fiqhiyaning paydo bo'lishiga o'ta cho'ng paydo bo'ladi deydi. Shu ixtiloflarni o'qib bilish deydi. Aytar bu yoqda bir necha shunday foydalarini aytgan. Mana o'shantib biz bu saboqqa Imom G'oznaviyning Al-Ghurratul Munifa sag'ana kichkina kirish qilib qo'ydik. Xudoy buyursa, keyingi saboqdan Alloh taolo nasib qilgan bo'lsa, kitobni o'zini boshlaymiz inshaalloh taolo. Sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi adada kamalillahi va kama yaliqu bi kamalihi. Alhamdulillah.